Malih. Good morning, jotono furung kaham. Tini thangmai ang mui khagni tini bazar ni bangai milok dalek sumuri busuk fenok tomato khangnai nai to nino thang itu ang bari ini Mongolbar Dol Jatra yang Dol Jatra masalah itu nai buruk ini Mongolbar sini yang Mongolbar le bazar zolio nai to nino ang mui khangmani malah sini parane main road yang sakang mui bari tonggo yang ada kajat mui bari jobin sini nuklayang buhang gorja nukamane ira le nuknung mane sadung gam kak jo share raw gam pinung jiana di komen kai sadi si jaga ra nai thuk jalaiba mane chini para ni lamar nai thuk jalaiba sadi kai sakok taklai bud biang paiha sini yang korbu to tipura motha paiha jeng busibara BJ उत्सव चलाइन मैं नहीं मानता नहीं मियानो मीटिंग खाई पहला BJ उत्सव चलाई बांगई वाक बाय आ माने वाक बाखान बाय आ 15 केजी लाई वाक खान हलाई 80 केजी चलाइजाक जतो जोंथ बारानि बुरुमां रां खाई चलायनाय हा 200 टाका हलाई आरो अनेक बुरु गसिया तो 500 1000 आइखि गसिलाय हा जों वाक बाय चलायनाय जबिना चलायनाय नक नायतनि ननस भिडिअ सब जानो फुरंनाय जिनि बुबगरानि इमां सक्सेस ओया फानासों 13 टा सीट मानजाक एकपुनो 13 टा सीट मानफाना बक बीजेपी रक मंत्री गठन खेमिया बक तिफरा मथाबाय आफां मांगनाय बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है नाइडी मुइबारी सफाइजाक दिस इज मोका ओ माय गॉड इंग्लिश सानियां saya besi tok tan sarati sanai salai saya bla na lo pa na ble tok muibari ble yang tok mulai tomato bari tomato bakai rok pa kabang dele phal jau sumuri ranai milok busuk ranai moka khangnai tomato khangnai phenok khangnai nai to de no phonongnai
10 টাকা লন্ডা kaitham ini mulai sumure dalek pasarung lagi kami kaya sarung tuh Kena yang Milok le 10 kan dupli no sumber halai sumber itu 10 kan pada 20 টাকা milok le 10 টাকা milok isi 10 kan korja manusia 20 টাকা 10 টাকা tu kaman ke sari lab yang kan 10 kan senai sini kalau lagi sampai gelap milok le kisah dam kom sumber kadam besi Milok le kasih 10 টাকা মানে 10 kan 10 টাকা sekarang masih video itu film makan sekali kamera ini jangan lupa kami nabas mereka kamu kenai komik tuh orang-orang nah itu komik dari itu kenai komik tuh kenai naik pernah abun kali Lain nungnya waktu itu hagal sipra ngamari puling kami desi lokal